Ayama an atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na dedin ama kaunaan ama pi adwa si isagyang kutu ad ikaturo ori panu Allah si isang kutu Allahumma inni as'aluka al-afwata fid dunya wal akhirah wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, si iku agamat tanwa agama Islam. Panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tanong so kalilintad akapipya ginawa sang kaiya dunia na ayamalana si isang kutu akap pangadapat tanong si iku kadnan tanong wa rabbul alamin. Gupanganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala asyapan tanong niya na si iku kawanan tanong nagu si iku diwangat tanong nagu si iku kasasang orang tanong nagu si iku katataliku dan tanong nagu baluin niya na so kawiyag-uyag tanong ay bugay niya na rakat tanong agi ang kutu amapya agi na so katitik na sang kaiya dunia mipantag si iku paratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu makasalangat tanong sa maliwanag si iku kapangadapat tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksami, mga pagariami, adin ang bagan tanong sa makampat sayan. Upama kasuuri panu Allah subhanahu wa ta'ala na inggulalan niya na agyang kaiyam. May sayan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na imbagay niya no nagyang kutwa katitik na si isang kutwa kapupagintaw niyan. Nagu kabaloy asya panu Allah si isang kutwa kapupagintaw niya na si iko kagagawiin na gusto kadadaon daw. So Ibnu Umar radhiyallahu anhuma na miya panutulian amataan ko na aso Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' haula'i ad-da'wat hina yumsi wa hina yusbih. So kun so Nabi sallallahu alaihi wasallam na dedeng si iku betadian ibay gira akya gabinan nagudi inay gira akya pitaan ibanian di mapetero agyang kaayapang ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa min rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Wa min fawqi wa'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Gayso Nabi sallallahu alaihi wasallam na din kapit ta iya banyan na idimatro agyang kaiya pang ni si iku Allah. Na gudin kagabi ini so Nabi sallallahu alaihi wasallam abanyan damatro agyang kaiya dua. Kagyang kaiya dua mga ori panu Allah mga luksami mga pagariami pumakinag kaiya masay manto. Nagyang kaiya dua na upamay ni kamaminti no urip panu Allah subhanahu wa ta'ala. Si isang kutu kawyag-uyagyan na misyarat ta yanon agyang kutu kapag ikhlas yan na kambabayorantang yan na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkabalawag yang kutu kawyag-uyagyan ap kedaun agyang kutu kawan nagugyang kutu pangandam ka imbagayron agyang kutu kalilintad akapipya ginawa. Ayako na maana agyang kaya doa na pituro o Nabi. Allahumma inni as'aluka al-afwata fid dunya wal akhirah. Ya Allah na panganing kurakasok kalilintad o di ina ka mapiyasang kaya dunia na gusa alungan amawri. Giyang kaya kalilintad na ayang katuro mga ulama, giyang kananguna pembetuan na sa afu. Piyang niyo Nabi amapya ko dunia na ginang kunsu as-salamatu fid dini was-salamatu fil hayat. Ginang kunsu katitik na si iku agama na gusto katitik na o kapupagintaw ori panu Allah subhanahu wa ta'ala. Gumya panutul panu Abu Hurairah amiyatro yan amataan ko na aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na amiyatro yan. Ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal. Dadnati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga dua
indu uripan wallah amak kalalabi. Inun taati ku Nabi sallallahu alaihi wasallam si isang kutu akatturu anian. Allahumma inni as'aluka al-afu wal-afiyah. Ya Allah na pengening kuraka. Sumapya. Pengening kuraka sumapya na gusuranun. Wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka mu'afatan fid dunya wal akhirah. Syekh sa hadis na yakyat ru'aw na ya Allah na pengening kuraka sumapya sang kaiya dunia na gusa alungan amawri. Ayamaan atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na dedin ama kaunaan ama pi adwa si isag yang kutwa di ikaturo ori panu Allah si isang kutwa Allahumma inni as'aluka al-afwata fid dunya wal akhirah si isag yang kutwa kapup pumanganian si isang kutwa mapya agina na sukat titik na si iku agama nagusok kalilintad si isang kutwa kapupugintaw niyan ak kabaloy ay tik na agyang kutwa akapupugintaw niyan. Allahumma inni as'aluka al-afwata wal afiyata fid dini wad dunya. Ya Allah na pening kurakasok kalilintad. Mapiyasang kaiya dunia. Wal afiyata fi dini. Nagu sumapiyas iku agamaku. Wa dunyaya nagu si iku alungan gusi iku dunia atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli nagusuk mapiasi iku mga pamilyaku. Wa mali nagusi ikot tamukakan atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur aurati ya Allah na pengening ko rakaasa pengingkas auratakan. Allahumma hafadni min baini yadayya ya Allah na pengening ko raka asya pakung kako kabubaloyakan amalubay. Wa min khalfi nagusiya pakung kasi isang kutuwa kasasanguranak. Wa an yamini nagusya pakung kasi iku kawananakan. Wa an shimali nagusya pakung kasi iku diwangakan. Wa min fawqi nagusya iku kapuranakan. Wa'udu bi adamatika nagumalindung ako kaati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam puna sagyang kutwa kalakay kabesaran an ugtala min tahti ikalakakan ati ko Nabi uba ako malandeng si isang kutwa kabubanakan. Mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala mga pagaryami si ikwagaman tanu agama Islam. Amay kasuuri panu Allah namin tiniya na imap kabati agyang kaya du'a Nabi si isang kutwa kagabi-gabi. Udi nagyang kutwa kapita-pita. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala na kabaloy asya panu Allah sang kutwa kasasanguran yan. Nagugyang kutwa kawanan yan, nagugyang kutwa diwang yan, nagugyang kutwa kapuruan yan, nagugyang kutwa kabubaan yan. Aya maana nang bula sa takilidan na dudun agyang kutwa syef wallahu subhanahu wa ta'ala si isang kutwa uri panu Allah. Idiron kamurala agyang kutwa mga ratap kamurala si isang kutwa kapupagintaw niyan. Aya malana siya panu Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutwa uri panu Allah subhanahu wa ta'ala ubamakang gelebek sang kutwa gelebek ang mga rarata. Giyan na mga luksami mga pagaryami. Kagiyaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na diniya ng katawan agyang kutwa da panamit talinguma. Na ipupumang idiniyan diin dua agyang kaiya dua. Kagi ipagkawan yan ubabudin anamang manggulaw-law ron. Udi inabaadin amaw lawla amaratas isagyang kutwa da panamit talinguma nagyutoy so Nabi na ipupumangan niya na isiik wallah agyang kaiya dua ka so Allah subhanahu wa ta'ala na may kasyap niya nagyang kutwa uri panu Allah uri paniyan na didin abo na pakakay di si isagyang kutwa kapupagintaw niyan. Ginan mga luksami mga pagaryami mintin tanwa pumbatian agyang kaiya dua o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afu wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma ihfadni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa udu bi'adamatika an ugtala min tahti. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mga luksami mga pagaryami kaamay ka mintin tanwais
Diin dua si iku kagabi-gabi udi na si iku kapita-pita nakabaloya siya pantano wallahu subhanahu wa ta'ala si iku tendayo kapupagintaw tano na din abarakat tano pakamuralasan inuntabu agyang kutwa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala miyak kalalain yalindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam na din mambu amya kakay di si iku Nabi si isag yang kutwa kapupagintaw niyan kay tendayo kaya pagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na daniyan din na ikalapasin dua agyang kaya dua agyang kaya dua na dua ini si iku kapyaw kambubulawasan adi ikatik na amok karena nagusukap tik na ka si iku agamat tano agama Islam nagusukap tik na ka si isagyang kutwa kaadar kaagyang kutwa pangandem nagugyang kutwa kawan si isagyang kutwa pupumakamurala kakagyang kaya pangani na andid ni katarima say wallahu subhanahu wa ta'ala na kubaloy asya pang kawallah si isang kutwa kawanan ka nagu si iku diweng ka, nagu si iku kasasanguran ka, nagu si iku katatalikudan ka, nagu si iku kabubaan ka, mga luksami, mga pagariami, siya tanubut mana, panganin tanong si iku Allah akya sabutan na ya, imures tanong agyang kaya doa, pembetian tanong si iku kapita-pita, nagu si iku kagabi-gabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.